Ifungwa ry'ibintu byose na gahunda ya guma mu rugo iri gushyirwa mu bikorwa mu bice byose by'isi byatumye n'inganda zose inini n'iziciriritse zifunga, bigabanya ingendo zo ku butaka n'izo mu kirere kugira ngo abantu badakomeza gukwirakwiza coronavirus yateye icyorezo cya COVID-19. Nituvuga kugabanya ingendo wumve ko harimo moto, imodoka, za gari ya moshi, amato n'indege bibarwa mu mamiliyari biparitse mu ngo, ku nkombe z'inyanja no ku bibuga bitandukanye byo mu bice byose by'isi. Ibi wahita ubyumva kuko na hano mu Rwanda urabizi ko ingendo nyinshi zahagaze, zaba izijya hanze n'iz'imbere mu gihugu. Ibigo byinshi na za leta z'ibihugu birabara ibihombo by'amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari bimaze guhomba muri aya mezi make yashize hatangiye karantine cyangwa lockdown, ibyo mu kinyarwanda twise guma mu rugo. Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe ubucuruzi n'iterambere UNCTAD mu magambo y'impine igaragaza ko muri uyu mwaka icyorezo cya COVID-19 kizahombya isi miliyari zisaga ibihumbi 2 z'amadolari y'Amerika. Ntiwirirwe wibaza umubare wayo mu manyarwanda kuko na yaburiye inyito. Icyo ni igihombo ku bukungu bw'isi gusa. Ntituramenya ibihumbi by'abantu iki cyorezo kizaba cyarahitanye ku isi n'ikitabonerwa umuti n'urukingo. Isi kuri ubu ituwe n'abantu miliyari 7.5 zisaga gato. Kugeza dutegura iki cyegeranyo, abantu miliyoni n'ibihumbi 29,454 ku isi coronavirus yabagaragayeho, ibihumbi 54,180 bamaze gupfa bazize iki cyorezo, ibihumbi 218,586 bakaba ari bo bonyine bakize nyuma yo kukirwara. Ni imibare ikomeza kuzamuka kuko nyuma ya buri saha haba hiyongereyeho abantu nibura 20 ku mubare wabishwe n'iki cyorezo. Uribaza n'ikitabonerwa umuti kikamara indi mezi nk'5 kiyogoza isi abantu kizaba kimaze guhitana. Ni ibintu biteye ubwoba kubyumva kuko uretse abicwa n'iki cyorezo tubasha kumenya, hari n'abandi benshi bicwa n'ingaruka zacyo nk'inzara, ariko bo tukaba tutabasha kubamenya kuko benshi badatangazwa. Nubwo bitaremezwa neza, hari ibimenyetso bya siyanse bigaragaza ko coronavirus ishobora kwangiza igice cy'ubwonko gituma umuntu yumva impumuro. Bisubiremo neza, ni ibintu bitaremezwa neza bigikorwaho ubushakashatsi, ariko hari abahanga mu bya siyanse bagaragaza ko hari ibimenyetso bigaragaza ko bishoboka. Ibaza umubare w'abantu bazaba bamaze gupfa bazize COVID-19, abazaba bamaze gupfa bazize ingaruka zayo zirimo n'inzara mu bihugu bikennye, abishobora kuzaba yarateye ibibazo bituma batakaza ubushobozi bwo kumva impumuro, ndetse n'ubukungu bw'isi buzaba bwarahatikiriye kubera iki cyorezo. Ni ibintu biteye ubwoba, ariko abazayirokoka bashobora kuzabaho ubundi buzima bwiza babikesha kuba iki cyorezo cyaribasiye isi. Icyo bita akayunguruzo k'izuba cyangwa couche d'ozone wigeze ucyumvaho? Niba warakumvise, biranashoboka ko wumvise impuruza gakorerwa n'imiryango itandukanye igaragaza ko uko bukeye n'uko bwije karushaho kwangirika kubera ibyuka bihumanye byoherezwa mu kirere. Ibyo byuka nta handi biva, ni mu nganda kuri ubu zitari gukora, ni mu modoka na za gari ya moshi nyinshi ziparitse hirya no hino ku isi zitari gukora, ni mu mato menshi aparitse ku nkombe z'inyanja hirya no hino ku isi, ni mu ndege nyinshi ziparitse ku bibuga byazo zidakora, no mu bindi bikorwa bya muntu bimwe na bimwe byahagaze. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wa OMS rigaragaza ko abantu bagera muri miliyoni 7 bapfa buri mwaka ku isi bazize ibyuka bihumanye bahumeka. 1/3 cy'impfu ziterwa no kwangirika kw'imitsi itwara amaraso mu bwonko, iziterwa na kanseri y'ibihaha n'indwara z'umutima ziterwa n'umwuka uhumanye. Mu mwaka wa 2019 ibyuka bihumanye bya dioxide de carbone byoherejwe mu kirere kubera ibikorwa bya muntu ku isi yose bisaga gato toni miliyari 43 ku mwaka. Ubigabanyije n'iminsi 365 yari igize uwo mwaka, ubona ko ku munsi umwe gusa ibikorwa bya muntu byoherezaga toni zisaga miliyoni 118 mu kirere ku munsi umwe gusa. Igice kinini cy'ibyo byuka kiva mu gutwika ibikomoka kuri petrole, ni ukuvuga ibiva mu nganda, mu mayishapuma y'imodoka, muri za moto, mu ndege, mu mato n'ibindi bikorwa bitandukanye bya muntu. Izo toni z'ibyuka bihumanye 90% y'abana bo mu bice byose by'isi barabihumeka. Nibyo bituma miliyoni 7 z'abantu bapfa ku isi buri mwaka. Uribaza imyaka twaba turengeye isi cyangwa ubuzima bw'abayituye bari kuzicwa n'ibyo byuka bwarokoka mu gihe ibikorwa byohereza ibyo byuka mu kirere byahagarara umunsi umwe? Iyi niyo sura nziza ya coronavirus imaze amezi ihagaritse hafi inganda zose zo ku isi, hafi imodoka zose, hafi moto zose,
hafi amato yose yo ku isi, gari ya moshi n'indege hafi ya zose bikaba bimaze ayo mezi yose bidahumanya ikirere. Umuntu yavuga ko coronavirus ari icyago cyazanye n'umugisha? Nitwa Cyprien Ngendahimana, nguhaye ikaze kuri iki cyegeranyo. Ingano y'ibyuka bya dioxide de carbone byoherezwa mu kirere yagiye yiyongera kuva mu mwaka w'1800. Hagati ya 2014 na 2016 ariko ingano y'ibyuka byoherezwaga mu kirere ntiyahindutse cyane, bikaba byaratangaga icyizere cy'uko isi yari itangiye umurongo mwiza wo kugabanya ibyo byuka bihumanye byoherezwaga mu kirere. Gusa nanone kuva mu 2017 na 2018 ndetse na 2019 duherutse gusoza, ingano y'ibyuka bijya mu kirere yatangiye kwiyongera. Mu 2018 nibwo byiyongereye ku gipimo kiri hejuru cyane kurusha ikindi gihe cyose uhereye mu mwaka wa 2010-2011. Ibi bihita bikwereka ko isi igana habi mu gihe ingano y'ibyo byuka ikomeje kwiyongera. Hari gahunda nziza zagiye zishyirwaho hagamijwe kugabanya ibyo byuka, zirimo n'amasezerano ya Paris yasinywe mu 2016 hagamijwe kugabanya ingano y'ibyuka byoherezwa mu kirere, ingano yabyo ikaba ikomeje kwiyongera. Intego y'amasezerano ya Paris nuko ubushyuhe bw'isi butarenga °C 2 cyangwa byanashoboka ntiburenge °C 1.5. Ibi bisaba kwigomwa kwinshi haba kubikorera na za leta z'ibihugu, kandi ukurikije uburyo za politiki z'ibihugu bimwe na bimwe zititaye kuri iki kibazo, kugeza mu mwaka wa 2100 ubushyuhe bw'isi buzaba bwariyongereye bugeze kuri °C 3.7 mu gihe hatagira igikorwa. Gahunda y'umuryango w'abibumbye ishinzwe ibidukikije igaragaza ko kugira ngo ubushyuhe bw'isi bugume kuri °C 2 bisaba ko ingano y'ibyuka byoherezwa mu kirere bigabanywa ku gipimo cya 25% mbere y'umwaka wa 2030, kugira ngo mu 2100 ubwo bushyuhe buzabe bukiri kuri °C 2. Kugira ngo ubwo bushyuhe bugume kuri °C 1.5 bisaba ko ibyuka bihumanye byoherezwa mu kirere byaba byagabanyijwe ku gipimo cya 55% mbere y'uko umwaka wa 2030 ugera. Dushobora kuba tuvuga iby'ubushyuhe mu °C ntubisobanukirwe neza. Reka ngufashe kubyumva. Mu kwezi kwa mbere kwa 2020 hagaragaye ubwiyongere bukabije bw'ubushyuhe bw'isi kuva mu myaka 141. Bwari bugeze kuri °C 1.14 buvuye kuri °C 1.1 umwaka wa 2019 wari wabanje. Ni ubushyuhe bukomeza kuzamuka cyane ku buryo icyizere cy'uko bwaguma kuri °C 2 ari gikeya cyane, ndetse no kubugumisha kuri °C 3 bikaba bisa naho bizaba ingorabahizi hatagize igikorwa mu maguru mashya. Ubushyuhe bw'isi bugeze kuri °C 2, 70% y'ibice byegereye amazi y'inyanja ku isi byahura n'akaga gakomeye, kuko amazi y'inyanja yazamuka ku gipimo cya metero 0.2, ni ukuvuga santimetero 20. Kubiga imibare mwafata late zanyu mugahita mureba uko santimetero 20 zireshya. Amazi y'inyanja yakwiyongera akazamuka mu bujyejuru ku ntera ireshya n'izo santimetero. Ibi byatuma imyuzure yiyongera muri ibyo bice by'isi, za plage cyangwa beach abafite yabo bariraho ubuzima zikarengerwa, ibikorwa remezo byinshi bikahagendera. Imijyi myiza y'agatangaza tuzi ku isi nka Los Angeles muri Amerika, Copenhagen muri Denmark, Helsinki muri Finland, Istanbul muri Turkiya, Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Dublin muri Ireland, San Francisco, Bangkok, Tokyo, Sydney, Barcelona muri Espagne n'indi mijyi myinshi myiza tuzi, iyi yose yajya mu kaga ko kurengerwa n'amazi y'inyanja. Uhise wibaza aho amazi yakwiyongera mu nyanja yava kugira ngo amazi yaza azamuke ku bujyejuru bwa santimetero 20? Reka mbigusobanurire neza. Hari ibibuye by'urubura biba ku mpera z'isi binafatiye isi runini, kuko bisubiza mu kirere imwe mu mirasire y'izuba igera ku isi, ibyo bibuye bikayisubizayo mu buryo bwa reflection. Ibi wabyumva neza niba warakurikiye icyegeranyo cy'ubushize cyavugaga ku buryo hatekerezwa ko ibicu bitari karemano byakwifashishwa mu kugabanya ubushyuhe bw'isi. Kubera ko igipimo cy'ubushyuhe bw'isi gikomeza kuzamuka, ibyo bibuye by'urubura biragenda bishonga, amazi yabyo akiyongera ku inyanja, ku buryo hadafashwe ingamba byakomeza gushonga bigatuma amazi y'inyanja akomeza kuzamuka. Isi yatangiye guca amarenga ku kaga gategereje abayituye mu gihe batafata ingamba zo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere, ari nabyo bituma igipimo cy'ubushyuhe bw'isi kizamuka. Wagiye wumva imiyaga nka za tsunami, Katrina n'indi miyaga myinshi igenda yibasira ibice bimwe by'isi,
igateza imyuzure kandi igahindura umuyonga ikintu cyose isanze mu nzira. Kuva mu mwaka w'1850 kugeza mu 2019, gigatoni 2400, ni ukuvuga toni miliyari 2400 z'ibyuka bihumanye zimaze koherezwa mu isanzure kubera ibikorwa bya muntu ku isi. Gigatoni ziberwa muri 950 zagiye mu kirere, izindi zikururwa n'ubutaka n'amazi y'inyanja. Si dioxide de carbone gusa itera isi gushyuha, kuko hari n'ubundi bwoko bwa gaze bukoreshwa n'abantu butuma igipimo cy'ubushyuhe bw'isi kizamuka. Kuri ibyo hakiyongeraho gutema amashyamba, kuko ubusanzwe ibiti ari byo biyungurura umwuka wa dioxide de carbone umuntu asohora, bikawudusubiza byawuhinduyemo oxygene duhumeka. Ibihugu biza ku isonga mu kohereza ibyuka bihumanye mu kirere ni Ubushinwa bwohereza megatoni 10,065, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereza megatoni 5,416, Ubuhinde bwohereza megatoni 2,654, Uburusiya bwohereza megatoni 1,711, ndetse n'Ubuyapani bwohereza megatoni 1,162. Tugaruke ku cyorezo cya COVID-19 na coronavirus igitera. Dutangira iki cyegeranyo nakubwiye ko ifungwa ry'ibintu byose na gahunda yaguma mu rugo iri gushyirwa mu bikorwa mu bice byose by'isi byatumye inganda zose inini n'iziciriritse zifunga, bigabanya ingendo zo ku butaka, izo mu mazi n'izo mu kirere, kugira ngo abantu badakomeza gukwirakwiza coronavirus yateye icyorezo cya COVID-19. Moto, imodoka, za gari ya moshi, amato n'indege bibarirwa mu mamiliyari biparitse mu ngo, ku nkombe z'amazi no ku bibuga bitandukanye byo mu bice byose by'isi. Kubera ko abantu bose mu bice byose by'isi bari mu ngo zabo badakora, nyinshi mu nganda zikomeye mu bice byose by'isi zabaye zifunze. Twabonye ko ku munsi ibikorwa bya muntu byohereza toni miliyoni zisaga 118 z'ibyuka bihumanye mu kirere, biva hanini muri izo nganda no muri za eshapuma z'ibinyabiziga bikoresha essence n'amazutu. Kuba ibyo binyabiziga bimaze amezi asaga 3 byinshi biparitse za eshapuma zabyo zidasohora ibyuka, inganda zoherezaga amamegatoni y'ibyuka bihumanye mu kirere zidakora, urumva ntacyo bivuze ku hazaza h'isi. Iyo n'indi sura ya coronavirus twakwita akamaro ku ruhande rumwe, nubwo nta wakwifuza ko iki cyorezo kigera mu gace atuyemo kubera imibare tubona yabo kimaze guhitana ku isi. Nta muntu n'umwe wifuza ko iki cyorezo gikomeza gukwirakwira tugendeye ku bibazo n'akaga isi irimo kubera coronavirus. Ariko tekereza habonetse indi mpamvu itari coronavirus yatuma inganda, imodoka, moto, indege, amato na gari ya moshi bihagarara mu gihe cy'umwaka, ariko bitagize izindi ngaruka mbi ku buzima bw'abatuye isi. Twaba dusubije isi n'abayituye ubuzima mu gihe cy'imyaka ibarirwa mu magana. Ubusesenguzi bwakozwe n'umwarimu w'umuhanga mu bya siyansi wo muri kaminuza ya Stanford University bugaragaza ko guhagarika ibikorwa byose mu Bushinwa mu mezi ashize byarokoye ubuzima bw'abantu bagera ku 77,000 mu Bushinwa honyine. Abo bantu bashoboraga kuba barishwe n'umwuka uhumanye bari guhumeka uturuka mu nganda no mu binyabiziga, nk'uko Professor Marshall Blake abivuga. Mu busesenguzi bwe yifashishije imibare ya guverinoma ya Amerika ibarura ryakozwe mu mijyi y'Ubushinwa hagamijwe gupima ingano ya PM2.5, akantu gatoya cyane kataboneshwa ijisho kavugaho kuba impamvu ya mbere y'impfu ziterwa n'ibyuka bihumanye. Yagendeye ku buryo ihumana ry'umwuka ryagabanutse mu mezi Ubushinwa bwari bumaze ibikorwa byose bihagaze, akora imibare y'uburyo PM2.5 yagiye igabanuka mu mwuka bahumeka, abihuza n'igipimo cy'impfu ziterwa no guhumeka ibyuka bihumanye. Imibare yahise yerekana ko inganda zidahagarikwa, imodoka zigakomeza kugenda, hari abantu 77,000 bashoboraga kuba barapfuye bazize guhumeka ibyuka bihumanye. Mu mezi 2 gusa nta byuka bihumanye byoherezwa mu kirere, hari ubuzima bw'abandi 4,000 bari munsi y'imyaka 5 bwarokowe mu Bushinwa, ndetse n'ubwo abantu bakuru babarirwa mu 73,000 bari hejuru y'imyaka 70 bwarokowe mu Bushinwa honyine, nk'uko yabyanditse kuri blog ya GFeed, blog y'abahanga mu bya siyanse 7 bakora ubushakashatsi ku biribwa, ibidukikije n'ubukungu. Niba mu Bushinwa honyine hararokotse abantu bangana gutyo mu gihe cy'amezi 2, ibaza barokotse muri Amerika, mu Buhinde, mu Burusiya, mu Buyapani no ku bindi bice by'isi bigerwaho n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ababituye batanabigizemo uruhare. Abashakashatsi benshi baremeza ko gahunda yaguma mu rugo yashyizweho mu bihugu byose kubera ikwirakwira rya coronavirus iri kugira ingaruka nziza ku isi n'ibidukikije muri rusange. Igipimo cy'ihumana ry'umwuka kiragenda kigabanuka mu mijyi n'ibice bimwe na bimwe by'isi kubera coronavirus yahagaritse ingendo n'akazi mu bice byose by'isi. Abashakashatsi b'i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaza ko ibyuka bya monoxide de carbone bisorwa n'imodoka byagabanutse cyane ku gipimo cya 50% ugereranyije no mu mwaka ushize wa 2019.
none twavuga ko coronavirus ari icyago cyazanye n'umugisha kuri iyi si dutuye. Nitwa Cyprien Ngendahimana, ndagushimiye kuba twabanye muri iki cyegeranyo, nkwifuriza amagara mazima. Komeza ukaze ingamba zo kwirinda coronavirus ukurikiza amabwiriza uhabwa n'inzego z'ubuzima. Guma mu rugo.